mental health services. Може ние да си одредиме така How do you understand that? And is between your word Особено како што дискутираме со млади од Косово, од Црна Гора, од Босна, од Србија и од Албанија, сваќаме дека имаме многу слични проблеми, особено во поглед на пристап до услуги за ментално здравје. Најчесто нема премногу услуги за ментално здравје, особено во руралните подручја. Pa kao i u regionu, a vjerujem i u čitavom svijetu, mladi u Crnoj Gori se bore sa istim problemima, sa tim da je mentalno zdravlje veoma stigmatizovana tema u smislu da se krije, izbjegava se svakakva priča o tome, izbjegava se ispoljavanje emocija. Me të thonë të drejtën, duke qenë organizatë që përfaqësojmë rinin kosovare dhe jemi konstant në bashkëpunim me rrjetet apo strukturat rinore në rajon, e kemi kuptuar që problemet tona janë nëse jo të njëjta janë thuajse të ngjashme. Pra qoftë në Maqedoni apo në për vendet e tjera të Ballkanit, fatkeqësisht, akoma është thuajse i njëjti standard kur vjen puna për shëndetin mendor. Akoma ka shumë probleme në qasjen tek këto shërbime, akoma ka probleme në financimin e këtyre shërbimeve, pasi që në shumicën e rasteve për qytetarët e Ballkanit janë shumë të shtrejta dhe problemet të tjera të ngjashme. Zabavno nam je dok pričamo, zabavno nam je dok se družimo i samim tim osjećamo povezanost u grupi. Na ovakav način dijelimo iskustva iz različitih država, pa čak i ako dijelimo različite kulture, mi opet možemo da iskoristimo i da implementujemo nešto što je neka druga država iskoristila i da vidimo da li to može da djeluje i u našoj državi. Баш преку процес на кокреација и заедничко креирање на решенија заедно со луѓе што донесуваат одлуки, навистина може да се решат некои проблеми. Fatmirësisht po na bie me pas takime qoftë në nivel politik, qoftë në nivel diplomatik, edhe me trim, mirë po edhe me përfaqësues të institucioneve shtetërore. Edhe ndjenja dhe energjia që e përqen grupi trimve, qoftë edhe përfaqësues të niveleve apo struktura rinore nga Ballkani, është tepër frytëdhënës edhe bashkëpunues. Unë besoj në një grup të tillë, i cili ka me prodhu një marrëdhënie më të mirë mes shteteve të rajonit në të ardhmen.